Mungkin ni kan berde sesaraan ben virus corona ni kabuk. Napa? Virus colok na. Tetiring miskin kerasan. Dak ring ngakok. Tetiring soki kebaji. Virus colok na. Aba tak bentak cuban orang ya daripada tukang ngater lah. Saya istiqomah ada bawa dateng boleh. Aduh yo juga ni ser tak yo juga bentak orang manon. Kadang barang saya tak pantas kabala barang tanda bisa tiba-tiba gara-gara virus colok nang. Dan kau boleh jompo andi kan sokon. Andi kan sokon buan abu cok pas geger pa berdua lagi santri jompo bah ngabala sokon lagi muslim bucok kabala kata tangga nama bara tanpa cross check ke jompo langsung ngabala ni serage muslim apa sokon abu cok buan sokon ada tang sokon ada bucok pangabala kamalau bah ngocak ngiding gaper bana arapa ke muslero kencing manis arapa sokon ada bucok ika banyak kan ni kan makane sering tak itu mau kabar lewat magawat ingat diberiin make lu gulu capok musibah hoak ni kan bonjir iku niki sampai masuk ke Facebook bonjir iya jaring jad lebih seru pakai buru makanya berang gini bisa ditira raja makanya ngastet you are you mangkan beda orang mator dimin kawan pon apa kanjeng Nabi si bebenyak masuk ke neraka kanjeng Nabi bahaja al ajwafani dua lobang tas bebe seler meler arwah meler gini kan mangkan mon akabin sesetong na aman fakodistak malan iswaddin separuh agaman lah selamat sebaba lah selamat kare seria aduh tahu mon dia mangken colok tak pati abenta kriki si abenta ya oh betul bener engki kok leroniro akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim patana ngasabet aduh jaring suruh ngaji tak ngaji mak bocor kiai ini ngajari bagus ke sambian magelah ngaji lah tak pati ngaji pak ibri yasin wah kan surat favorit project coba yasin menolo selain cetak buka sekali yasin kan sampai apal ambian yasin yang benih apal jangan gaulah napa biasa kedua siapa sepak ngujak hafal guru keng bolan berdisi mimpin jada coba ocol tibir untuk salbut ya salah dapat kasoihatan wahidatan batek temu apa faidahum apa ta'huduhum doa boleh ada boleh bada maja yasin bakari samaro jaring subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha bahkan yang maca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in ya pas sadaqallahul adzim potra na bang ngocak mak lekas yasin deh bang mada lekas saja macam yang sabaro kan lebih biasa jad mon lesepo kan anu lah lemot ni jaring aduh tak tahu bon terakhir dari bah mulai kan berkat lemari gitu kan kari saya mau lihat bon lagi oh beda ajaran oh kari setong ajar oh penampilan mama kok tuli ambur kana tak bojo ngasar de kiri awak bojo kan tikon deki bah ben malaikat tanya aki mak mana masar ke musle ko bah musibah ka kaula ya mon korang nguncang TV pok beni bakop cukup pagi deui pada pidato ni jak pos ampos pok nyeror sinetron wah ngagek lebur wah bersambung kan bah penasaran ojeng boleh pak terakhir ke masih penampilan siap demen dah kena masih beda selfie masih gitu boleh menakan lagi ini selfie cocok bu
Sedia makai tua-tua roh. TikTok. Ubur-ubur. Entah apa yang merasukimu. Jadi berarti kejinan jadi. Ujalan dia anak telok ke TikTok dia malu. Oh ya Allah. Badan ada? Iya kok. Banyak. Sedia yo magi atau wafro yo siaran langsung yo. Ya ada ya rek. Subhanallah. Walhamdulillah. Tak penting akibat malaikat nonton. Anak, cuy ya Allah. Jak makin tar ke pengajian minggu ya besaki lerek. Perwa. Ngaji ya apa foto wah. Aja wah, mungkin ngaji ya kayak foto. Wah boleh. Pas sahabat ning Facebook, alhamdulillah bisa menghadiri pengajian di Musli Adnan. Ya. Resah. Pas foto dipercantik. Dan lalake pangucap, bu, retin. Sanda tetemu ada. Penipuan. Terakhir, wal hubbul wasik. Cinta dan kasih sayang. Berema, Pak Akor ning rakyat ning masyarakat. Tinggi. Pelian lamareh. Ada nomor tong, ada nomor 2, ada nomor telok. Samangken kudu besetong. Paham? Sedajana keng ampun kasokana Allah. Tak bisa Pak, tak bisa. Benikeng karena bese, benikeng karena apa? Muntek kasokan iban Allah tak detik. Tak bisa. Detik ni kampung dah kasokan Allah. Mangken bada kiai. Ternyata lemari adan. Mari adan tak tuli keluar lecer remet santren bah imamin. Kiai ni kita keluar. Dibudin san keluar bah makmum ka santren. Ya mun la kadung makmum bila santren aruko mage kiai ko tuan noro aruko. Pangocak dak cetang santren. Ya bedia makmum nyaman. Teti makin nikah pak soal lepas nikah, nak kadung teti kelebon, makin kiai kan, tomun jangan nikah kebijakan dengan nikah, ampun toro, sepenting tak melanggar syariat selesai. Paham? Ya mon sorobah adil, melo kapi, ya mana raja anggar nada aja. Jadi din, nala, malar muka, teri beri nak kekuatan, amin. Teri beri nak kekuatan bisa memimpin di Salobog. Wih, di kaki. Kulisan nikir bekir tadi kelebon resi mulja perpan pengajian pun. Mun beni pengajian tak mulja kelebon. Coba mun beda sambutan. Sini ke guru. Semulja Bapak Kepala Desa. Hari mulja mun perpan pengajian. Keng mun rebenarin semulja mbian. Mai sini kah? Assalamualaikum Pak Ibun. Nama ni kak tabraan ni entarakin. Siapa resi mulja? Siapa semulja? Mun semulja resi nyoro beni saya soro. Lamangkat boleh. Sekejap akik le boleh nelpon boleh. Ni kan anu apa nama? Ada wah ruwet dia. Kita mau punten. Abang bian ni kamaken. Saya mau jadi sera. Ki musle. Bani sera. Bian. Masa nikah. Kan ini ngaki. Musle ni kasi mul. Jamun kita ada telepon meloloh. Ampun debak kakak dimah. Posisi terakhir kakak dimah. Ada mole marin dak ring pun teleponan je. Cok lah dapak ke Roma. Cok lah semaput ada. Bener? Bener. Apa boleh sumenepan dia? Mon pada pidatuan, ki guru dateng ro, konvoy. Bung. Sampai mancing, pangkom. Tanggul lah. Hari ya apa karena? Fala pangambak giai retang. Jak giai ini boleh jeribu tu. Ongguan. Sumenepan deh. Mulai dari Ponca Barat sampai Ponca Timur. Bang. Wah yang kan. Gula oning dah Timur. Daerah bila orang ada. Awak yang kan. Ngalto bah. Dan gula, aduh mati pula ajan gula. Tarik jaga, tenang ke? Wah, amat hebat deh iri jan gula. Brung. Hebat jadi sebenarnya mereka. Begote, mon gula ki buru dateng. Mole ada senraki sakane. Gula sakut posang. San molia sakut posang. Ija ada senraki.
tetingkok si mulja di mon kita dateng. Teti berarti mulja tak mulja, nyaman tak nyaman, mon ning iki ning beri fumin Allah tak bisa. Kun salang sangka, bener. Pak Gelebun nyaman-nyaman. Ternyata si mulja sambian ronyoro ke Pak Gelebun. Mun tak beri kikir be. Bangocak kasta. Katon ndak iya mata ipin. Aduh apa baliyo. Enggi wah ngak gula tak intar mangken. Tak gere sabar magi Pak Gelebun. Anapa? Wah foto langang ah. Foto ri tak gena. Nikah gula mon kering, pai beki laki ka orang, kecewa. Anapa? Wah ngang ngaro ngang. Apa boleh wahai jalan lah ngang giyo. Apa dia tulis nak tu iya. Abuh Arya, kok wah tak entar, kikir aja. Mangan ngak gula ni kan pakai obat nak peleyon talbun gula. Anak, apa gue tak kok tak bisa nyampetin kesokan orang. Lekat dong banyak foto-foto ke dia. Japo teknologi itu ya Allah. Selamari acara pakai kebayi lama, pakai kentok ada tang jolok berpandangan. Mbian mon minta yuk. Minta Pak Gelebun yuk. Kening sabay kamar ro. Wala minyak rangin. Jadi orang ni kata kira nyaman mun tak gela masuk suar. Dadi mun sekojak nyaman mun ning dunya mun ki badan ning bumi. Ada yuk. Kun selang sang kayu. Tak bisa aja yuk. Ya. Nyaman dadi penceramah. Iya. Coba jongok lesona. Engke. Nyaman dadi Gelebun. Iya. Jongok pelengena. Nyaman ning ambian ini David dadi napa nyaman. Ada orang tak ngojak atau rokok lah rokok. Nah, lede demo merah ke rokok. Rokok napa gini nom? Sepenting ngebul jong. Kok tak bentah proses, yang penting menikmati hasil. Daripada nering bebini mau nalakir, masaki katanya, dengan sonat re sakit kan? Apa matanya deh? Tahu sambil bicara proses, yang penting menikmati hasil. Iya, rokok. Nang kan hat sehat mun sesepon. Nya. Andi Roma kamar ning 2. Anan lemari kabin kebi sebini wang oca. Tedung di mereka tenang, persediaan garis stok. Di mana depor. Lala tedung depor. Kita nyaki ban sebini. Celep daya kak tedung depor. Tenang sokor reng soki setero celep pemeli AC. Kok ban bak nari alhamdulillah tidak kau mikir. Allah ada penyakit maknya ada. Kan orang remon tenang tak kira beda penyakit. Bulan di kakak berharap umur sebidak pun. Nik kemon beda cetak kembik cetak nyama. Bi kulit penyakit. Bah, ban macam bengan kan? Ku jago tandi penyakit je. Mai temu je tandi penyakit. Kau tak tahu mana periksa saja. Masuk akal gitu. Jadi kau sedih sampai sedih, kau tak tahu apa tentang penyakit je. Jadi kau tandi penyakit je. Mun bak nah, nggak akan sedih takut, nggak akan takut. Dia periksa mana mana. Masuk akal. Jadi mun tak periksa sekali, lah tenang lah nggak akan apa-apa. Paling baru buku lagu. Bu, halo. Mangkan biasa susah. Di nama kita andi emas sebedi dinar yo. Jak mun mbak mun andi emas kadare yo Allah. Dari dimar, dari dajakna. Dama kalau na. Jaringan nuru wadi. Tidak yo makita andi emas royo. Sepenting emas sembiannya hat sehat. Mas Durrahman, Mas Durahem jadi sehat. Mun mbian emas sebedi kanto baling lepol saon yo mun kini ka 70 kilo. Pangocam yan, 2 pak emas tak ningan kuy. Anan lele marungan kuy apa yo. Mun bedingan kuy Mas Durrahman. Wes lah. Mele sokore si badah, tahu sakit mikir setada. Giyo. Ajora tenang lagi andog gugur. Sebini ternyata bersabar lah. Kebayap ke pese yo. Cak mbian bini puto pese menoloh. Bener.
Mari jawab pecucut. Kau bah tak moleh kau bah. Mari ni lagi. Ambian andi laki soki. Keng tak tomani ke pulang tedu. Nang. Ambian andi laki tak soki. Keng ke foto bila bayi enda. Ambian milih nomor tong apa nomor 2? Aroh, nomor 2. Ternyata uang bukan segalanya. Ternyata milik kita melebihi uang. Aja moga. Allah, alhamdulillah, mau pada iya haram elang ngotang yuk. Kok tak ingat kau tang sekali. Mulai kemarin dateng boleh sih lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Manakala ada nama dan tempat yang sama, mohon maaf itu hanya fiktif belaka, tidak ada faktor kesengajaan. Anggap cinta suci deh jadi. Seti seboraan ini, seboraan orang benar, langsung doa. Benar-benar bilan marina. Pas doa, mulai husnul khotimah. On. Segad itu pemator, korang berlangkong epon jon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.